Sampur cebongan salajengipun kula aturaken tuan rumah yang kedua Cak Tohari Sipul Brangga. Cak Tohari Sipul yun dampingi Bapak Umi Sunaji Lumbang, Cak Agus Sendi Lumbang, Cak Misnamar Brangga, Cak Suman Boto, Cak Sunar Kerupuk Lembang Kuning alias Rambak. Norom ibu Kerupuk Rambak di. Ini Pak Jeret. Monggo harap tampil bangku pagelaran sampur siap di Bapak Tinaki di atas panggung. Pokok beres baca Pak Jeret lah. Monggo Cak Tohari Sipul. Pak Diana Lumbang. Ini diminta oleh Cak Tohari Sipul, Pak Diana. Monggo lah. Monggo Tohari Sipul. Bapak Jeret. Elas gending. Misnamar Pak Diana Lumbang, ayo dilanjut Mami. Mama Mia. Iya papi. Atas permintaan Cak Tohari Sipul Kang Cari Sutris Berangga pola gelem Are maalan corang tekir kulung ekalama ada berat dong kabel kan. Lamun kare bulet Kak Tohari, lamun kare ngocak talocor, lamun burung bapak Susunardi seberema, lamun burung bulet seberema. Monggo Kang Jari Sutris diminta oleh Cak Tohari Sipul. Wis gini napa Cak Tohari Sipul sudah sinum. Cak Sukrodia Palang Besi diminta. Kampung Sulianto Palang Besi, Pak Titik Palang Besi. Monggo bun. Ini diminta oleh Cak Tohari Sipul. Pak Jarik ke Sampur ki. Monggo Sukrodia, Pak Kampung Sulianto, Pak Titik Palang Besi. Traing nata kyarwa resang tanarjo. Cak Sules Putra Palang Besi.
Ini diminta oleh Cak Tohari Sipul. Syekh menunggu penjoget. Asin Putra, Palang Besi ayo. Amir Putra, Amir Putra, anak kandung Pak Tohari. Ayo, langsung naik panggung, campur siap di atas panggung. Waranggono menghadap tuan rumah Cak Tohari Sipul.
salotan mayutan bulet tiga mak mangte mangan mak le seneng aten anak komatan telkok bilel penang pengenangan mersaaki daun lengileng neko bule sanonto ampun mangete mangan ngesaki parlona oreng kaena nape jenget domak nape rampi lamun jenget katopak pas aki nape niat toreng segak nam neko do nape bendi lamun niat sanonto pas kojaki naik penang rontok ronan ola koning kebaile tale mayuk ni mang sanontok kala daunan mak le kening kebaire kare Atur cuma duun lo aturakeun watang tuan rumah yang kedua Cak Tohari Cipul beserta Bapak Umi Sunaji, Cak Agus Sendi, Cak Misnamar, Cak Suman, Cak Sunar Kerupuk Pak Diana atau Pak Cak Misnamar Diana, Cak Sukrodia, Pak Titik, Pak Kampung Juranto dan kawan-kawan yang telah sudah tampil di panggung pagelaran.